Jurtši da Mato. Vadja jutteli 1942 vuodella Otju Onufrieva Mativi Vadja Čulassa, Leningradi oblasti, Jama rajona. Da praasnika tõlti veesolad. Kõik herkud on lavval. A tüütöd ja naised laului lauleti. Kõval ääni lauleti ja naapuri Čulas oli kuullu. Meressä neissi Mato. I Čuulissa iga talossa inihmise. Voti veeti aina sinne inihmisse. Vot siis lõppu jo näevad kõiki talopoiga inihmised. Tuli räätö kuninka tütärelle. I tämä nii kõvasti itsi kokonöö. Omnis peab jo tätä viia. Siis tuli Jurtši õpõsel selles. Lähemme juttõb. Älä idgõ, terveleed. No Jurjika tütärikko meni merre ranta. Jurtši oli õpõsel selles. I voot tuli meresse Mato, siis tämä tahti kuninka tütäre võtta. Jurtši siis tämä ampu. Pyssysampu. Vot siis kuninka tütärelle tšähsi panna vööletši. I siis toodi Mato Leningrada. Siis vot obrasa päälle rissovali Mato I Jurtši. I nüüd on obrasal, siin on pantu, kui Mato tapeti. Čola.